Kardom, Nilimonjerong Pipit, Piniberta, Arjuponikha. Piniberta Kelansi Kanton Pon Iglo, Domitapni, Kardom. Rongagora Pathua Klamalong BJP asong atum mass joining amai Kangnipon. Chitini Phengkora Pliarni Rongagora Pathua Klamalong BJP Socheng Thenta Constituency Mondol Committee atum Chepahem Phuponsi mass joining amai Pedupon. Bangso mass joining program along Jasimet Socheng Thenta Development Council asong atum Amina asong pen COC Bang Suri si Suse Armu abitum pen BJP asong along Chepa Ogdon Tanglo. Bangso Chepa Ogdonang Kok Atheki KARBI ANGLONG Autonomous Council ex-EM Karlitang Mohenbe Akai Dotik Ahut Penang an Arlok Arat Aphan Kisung ke Boypen Chenglok Ason Sonasai Klem Tekanglo Bom Sita Alang Li Chethe Chedorde Det Pen Ajok Ki Pachunji Ason Do Olang Sita Pachun Un Edetlo Alang Li Pirthe Dotik Ahut Kemang Tekang an Asai Pachunji Aphan Pura Team KARBI ANGLONG ke Japon KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kamatha Kemisen Pen Anparta BJP Asong Atum ke Klem Kedam Kemisen Thekdun Longsi Chepa Okdunlo Lapen BJP Asong Pensi Socheng Thenta Arlok Paching Thurpon Thek Pupusi Birta Ribdun Long Rong Mong Wepen Jona Singh Tiso KARBI ANGLONG News Cuki hola diring la penadang la kohra anang pathola so tuar bangke National Highway kapi ponjia pansi ni tum state government pen touching YC state chief minister banda ni tum do to ponsi jate la dat itum dam ya tum ani siatan ni momin ban pulang nang duno dari itum di hidam si mungkin kat karyalo asun ni National Highway kapi ponjia pansi tum tempat bom Sarante ladang Socheng Thenta long la episode si ini bani to la hai arat tumpan nang yin banti la kang to ni lagi puji bangke la tumpan je rara pan ka pamang hua kamlok si eklem pason rara pan pamang hua lamang ke than the si be ethe ile tum polo 1986 ang movement le tum na tuma technology lo ni limitang ta cyclone ni ria ani si ni limitang ta gel dam lo papen te penana leaders tum ta si PML tum ta penan dam la movement ta na jo tum ke 6 schedule ke do de lasi autonomous state nangi 6 schedule power ke tum ke zoom on lasi 6 schedule pe power in tang nangi la pen dang nangi usi autonomous state hangbo Non Hejong Assam Government pen ang theke paklang pon along Kiri be Elvin Teron Jona Singh be atum Voreng ang hoi chepalong dun thek apot APA Chalsi legal cell claim bang Samson Teron la pen ari sang ho tum pen karchupon Kiri be la ke dilai men Singh Teron arong alang li ke Assam Police Constable arm branch salong si ang hoi chepalong dun lo la pen Jona Singh Teron arong khot khoti rong khelan alang li ke Assam Police arm branch salong si chepalong dun lo Lapen Elvin Teron arong udeng tiso koila jan alang li ke Assam Commando Battalion along si ang hoi chepalong dun lo Lapuson KARBI ariso atum ta warsai kachepalong dun thek apot alang li tumphan karchupon ni korte thong tum beta ke miason lo masih alang itu hidup pensi ini bangke rakom cycle malang tum long lo masih ini dia Fransi korte Elvin Fransi yang mengamen lah saya address korte Thani Fransi ini korte lo lah saya alang li Kosom bensin ada rakom cycle long dun mah lapen non kilang itu Jasmet KARBI ariso kejang punang koko kete non kete dengan teman komuson si polis ahin ane ya upgrade untuk teknik masih ada yang di konsil ini aport ini Chullo kano kata bunda nanti ni kata chullo chullo tumpan ko andiman ada yang apa tiba orang sini dengan ke adventure dan nirong ke July pelajaran kuding so dan ke ini untuk Assam Commando long ini di kelas itu sini practice ini sini ini generally sini bring ini pakai itu itu lo pakai ini nanti lah pakai si pas lo sebang itu kan bikin lagi potong dulu itu mah itu verification lain kan dia lo bar lo verification macam KPS verification hai nanti lapis itu macam tu मतलब है खाना itu lah kan dia akan pusing juga itu lo atau weekend lo mana itu lo proses kan dan memang itu sih pusing dia anak mereka mungkin Assam Commando lo mang seleksi sama tim lain,
Maintenance number kamu sini mah. Dengan nomor nomor mati yang Bilang di appointment letter tu lah. memang cuma online nanti lawan kadang ke isi aduh kau dia kantan ni mana mau tulang yang isu yang komanda kita bilang ke sepeduk bilang di kadang ke fokus bilang di aksi tapi kita dia hilang ni ada kita lang ni lang ni bilang fokus bilang bangsa di bang pakang bilang ko dan ke kami memang dia disebut ni orang ni kadang ke andi bilang tu mana long ni tiktak ke halu le pihak kami jemput bawang ko dan kami di saya tak terlender di handang orang sini dia kampung demo sebelum tu bakal di kami ni klien ini yang bangsa ni ini karongan sedikit long akan teman tolong pen long nok Nili Press Club atumpen Cleanliness Drive Kam Executive Meeting amai ke padopon. Lakhain korapon Nili MSC Constituency ke parlo Nili Press Club atumpen Samilangso Waterfall Koilamati along Cleanliness Drive Kam Executive Meeting amai ke padopon. Kijoi adim mate lang meme asonjong sido pulo tangte kijoi kedo kedamta ning arong chenason lason thak thaksi chitini phain kora pli arni Nili Press Club atumpen chepater piponsi Samilangso Waterfall Koilamati along Cleanliness Drive Kam Executive Meeting amai Press Club atumpen paidopondo bangso langsun along kapangther kepan asai sitami Nili Press Club atumpen penangan klemponlo choki hola pen Philipiso KARBI ANGLONG News Kechengsi RYA Hills Committee Executive Meeting amai kangnipon. Dipu Gurudwara Road along Chitini Phankora Pliarni RYA Kechengsi Hills Committee Meeting amai pidopon si RYA Secretary Jibo Phangcho President Bimol Timung atum chepater pipon along penang anman peng kedotum chetong dunsi laso along kedamtang XEM Robi Kumar Phangcho sitami chetong dunsi RYA asong aputhak mesen pen chethan chimung padopon si mesen ingsamjen pen RYA asong amai pejut ponlo. Fuloni pen Oronik Dikathar, KARBI ANGLONG News. We must extend all possible support and solidarity